Sidadaun barak aguenta moris o pineira henek e mota Comoro, tanba kampu servisu laiha. Mota Comoro na fila bafatin servisu ba povo kia nok bit like sira, onde sustenta necessidade lor no selo oan sira na escola, mas que loron manas Sidadaun hirakne continua pineira henek, onde beleheta netik centavo sida rua ba família. Tira habitante sira nebe pineira henek e mota Comoro, henek nebe pineira no halibur hamotok, dala rumba loron rua katolu makema sosa. Sidadaun timoruan sira ne esforçuan onde pineira henek, onde fan mas que servisu pineira henek ne todan, mas be sira na fatin fuan bot, onde halau servisu ne, tamba necessidade ma cobriga no kampu servisu laiha. Osang be pineira henek ne, ansa be, ame usa ba para odi sustenta lavar sira ba escola, balu di hangemo malaran loron niang, ne atu susente ne la susente, mas be ansa be. So buka sampingan ya lavar sira ya uma balu servisu ne ori aumenta ba odi amore sustenta minha família lor ne tem que esforçar para serviço mas papel foi ne hetan mas veita com lá buka serviço ne serviço itala hetan han himu sustenta lorong kala no itala hetan apa tem nem esforçar mas kita pun beletan los milagres itu maka te hetan lai waktu itu norong foi ramai ita maksipuka buka rasik kita pun hetan sustenta tena moris lor nia tamba hosieto ni servisu ema barak mo trau mo ato hala uma anta ami sira buka moris mota kadan henek tula kadan latula kada sami atu kule lia kasar sane kadan kosum sambil de debede ambel debe tamba seda ami depende ba ya amini servisu dia agora dau abi senhor sira si mede tun hareda ko agora fatine depende de tema hola kare ke mahola dia ambil sira mena kos se tamba de se to no servisu agora dau ke mo trauma la haluma e mai darua makalo antamba mine barak mai hoto tingkada malu se maketa agradece karek lahetan sikala aba labain rua makuin belatula. Comunidade sira nebe buka moris e mota Comoro balung mai husita setolo, Kampung Baru, Pantai Kelapa no Beduku, Teotonia Neto, Lúcio Correia, Giamen.